Karbi kur phok kaching ruma mai pen mai ke pha Hamren along ex UPDS Welfare Society atum mai kangni Soalo apartment kerja babang pi turulota borua arong joy tanglo Kardom Karbi prime time long penili junaliti mungpi non birtang ton pen arjik tha Karbi kur phok kaching room amai pen chiti kebani tarlang sujutang aklam along Karbi ham phanga song doan kaching wai amai padu pusila dak birtanang pale Karbi hampang apan isi mate iklai vet ke padu jia pan pura Karbi kur phok kaching thora mai pen chiti kep arni tarlang sujutang aklam along Karbi hampang song doan kaching wai mate bidi sore cepa choy mai padu mai long hampang song doan chetong pet pen Citi ingkoi rai siar ni di furong sepia long kido Karbi lameda mai long bidi sore cepat coy mai padu tuji apan cepat pontu ex UPDS Welfare Society song mate West Karbi ang long arlo kido klempang phudo anatum chingrum se citi ni phai kepani chethan chepari amai hamren rong Karbi committee hola long ke padu pona berta pherang ke hondor kropen berta nang pale ex UPDS Welfare Society में भूमि रामरोंग हांगपेन माय चिपा हेम भूपोंसी माय लोंग ex UPDS Welfare Society दुन में भूमोहन कथर चुनबांग मुंथी परसिक रोबी तेरोन फाइनेंस सेक्रेटरी आकार तेरोन नपेन जॉइंट सेक्रेटरी धन रोंग पियातुम चितोंग दुन माय लोंग ex UPDS क्लेम बांग फुआतुम हेमब्रिट कचुबोचे अकिदु का किसुंग नपेन चोक्लेम चुदाम अमो किसुंग अकतोरा अलम थे हाई हुई मिक्री जंगरिंग अनपिन पेन कचिकिमो अलम थे चिथान पदो Lasinon iprang anso se awar sai kilong rapeji kereng rapeji apan bidi sore kachipa choy padopon UPDS kachisong ajoini si sarkar pen MOS chitok longro monta kapachun pameji apan ke ingsam jin pen kachisong ington tedet nang jilang pusi maya long chingki chithan pon आज बिंकुल पेनेली तुम लबासो केदार्स किदु किसु आपता कितुम कचिनी फंसी पिनी के बा तापेन इफ्रांगे वांगी सिदामे आसो सेलेली तुम उठत MOS ta chitok logonchot labaso MOS implement je fan nilitum anso se ja ko chit pije fan sini tum putat ka chegrum thu tape nilitum ladak pini ansut kali nilitum halpu istana part Karbi district hala dasi kamini tum kachimai padoji lasi anso se nilitum chingrum pen MOS ka chuni panta putat nilitum chesongi panta chesik pala chesong mane la la nilitum bangke Apa asal lekas sesongi kali, kalau bang ada itu, lah samjin tu sesong pun. Mai long bang paro isi doji ex UPDS Welfare Society claim bang puatum cetong dunsi alang litum akimangan lam the cingki cingwai pon. Sokar atum ta alang litum apan alaka tower jilang puta aning ke thepen break jam awar cycle long dunci apan tower ka chulang alam the pirang kia tumang no cethan rinti. Ex UPDS cadres do an kacitong unang bong kacingwai ke lahan no. Kidam tang 2011 25th November MOS chitok det pen labang su I court ta implement kuanang deng liluma labang su puthak tan lu chengwai pon lo lapen ke kiwang gilang labang su accord ta implement close by close ta implement ji phansi nilitum cadres rank and file lang bong an nilitum chengwai pon do lo lapen thu jasan pet kachisong ve katum rank and file lang bong jasan pet cadres ang bong sarkar pen kelong nangi awar sai kon ma kelong nai labang so kelong lo dia da puthak tan tum chengwai pon padikrim lo lapen ke kiwang gilang ni labang so sarkar pen along tum phan kipalang ponji wareng awar sai pen chenglo kadu ko ve la so kireng awar sai kipit ponji puthak tan tum chengwai pad pon lo Borjan Constituency angkang kido dilai lapen hidipi hawar angkang rihing amek kelelia de malong an kasilam patang ponsi Borjan VDC chairman arideng pen chitini phai kepani kache thor rihing amek kang po biata kar ni salong beta nang pale dilaya hawar angkang kido borsing terang kolom sing kramsa tok bia rong lapen hidipia hawar angkang kido mensing ingtia rong kacheleng atwar pimate highway apungsi kido side
bon tarihing ame kelele ke manghume me binong borjan MSC mati Karbi Autonomous Council Chairman long ki timung pen VDC Chairman aphan kapin khat ateng pen AGM pen rong pri pasar vesi sobhagya scheme pen sai pangcheng ponlo lapen chitini phai cap ani ada por phai cap rachitim apor pen kangpua sai ta padupon kangpua maya long borsing terang aronga sarja semet bet pen borjan MSC mate VDC Chairman aphan ning aklong pen kachro lapen aningkang sam ke pajer lam the chipaklang Dokmuka BJP sa Hemalong chitini phai cap ani ada por phai krisira chitim apor malompen number 15 Mahamaya Constituency pen Mondor Kilik aputhak lapen vote committee keseng jiamai kangni Labang so mayalong alhisar puaman pen Mondor election returning official in charge Journal Ronghang Karbi Autonomous Council M Lun Singh Teron Manpeng alhiaman pen BJP district vice president Thon Singh Teron MERO in charge Sorot Teron ST Morcha Vice President Mate Mahamaya ex-BDC Chairman Long Singh Tokpi, Mahamaya BDC Chairman Har Singh Yengleng Lapen, DTC Chairman Biren Singh Teron Atum Chitong Dun Pen, Maya Long RDP Dun. Itu adalah tiap board committee president hobo mari. Itu apnar ka kya hai? Karena aji jab apna hole daitto dise hoki ore sarkari ji hoklo ko hi joma dise. Kailor bhitor goi ei hore sota slip khini আনিব লাগিব সেইকাৰণে আজি ইএমডামলে কৈছে যে আমি আজি ডেট ঠিক কৰিম ডেট ঠিক কৰাৰ অলপ সুবিধা হ'ব এই সক্ৰিয় সদস্যৰ লিষ্টটো সম্পূৰ্ণ লিষ্টটো আহি পাব লাগিব আৰু সেই বোৰ্ড কমিটি নিৰ্বাচন হ'ব বা নিৰ্বাচন নহ'লেও আমি সামূহিকভাৱে যদি বাছনিও কৰোঁ সেই ব্যক্তিজন কিন্তু সক্ৰিয় সদস্য হোৱাটো বাঞ্ছনীয় এই সক্ৰিয় সদস্য হ'বই লাগিব সেইকাৰণে এই সদস্যতা স্লিপটো জিলাৰ পৰা আহি পাব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি এই গোটেই লিষ্টখিনি চাই আমি ইলেকশ্যনৰ দিনটো নিৰ্ধাৰণ কৰিম তাত যদি আনকণ্টেষ্টো হয় তথাপি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিবই লাগিব নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব তাত যদি কণ্টেষ্টাৰ কোনো নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছদিনাখন তেওঁ নিৰ্বাচিত বুলি ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন বিষয়াই এনাউন্স কৰিব Mayalong alhiya tumpen lam theki jai ponki BJP asong kapang tangjia phan lapen song mesen pen ki claim ki dam pamijia puthak arsik chit pen chithang chimum padupon lagano duty na local committee dunta niyoy na nelo itu nakit heglong komania bange opinion ya kisu majone dukok tahai party along dikhini along ke claim nangji idea along teaching wai ponagi ba mania gangura along ke thanda nagi বা স্কিম আপুথাক নন চৰকাৰ আহি যিবিলাক স্কিম আছে সেইবিলাক পাব্লিচিটি কৰিব হয়তো সময় নহ'ব পাৰে কিন্তু আমি এনেকুৱা মানুহ এজন আমি চাম প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে সেই মানুহজনক আমি দিম তাত কোনো আপত্তি কৰিব নালাগে আজি এইটো পাৰ্টি দুজন থাকে এইটো বা পাৰ্টি এবাকে নালিয়ন চামিমান পাংবাৰ লগতে চব লাগে খালি মই কাম পাব লাগে চাকৰি পাব লাগে এইবিলাক লক্ষ্যলৈ আমি কাম কৰা নাই অলপ আগত দেৱান ডাঙৰীয়া কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইনে এটা ত্যাগ নেই কালি মাতি কিছুমান লকে যে নিৰ্বাদ আপোনাৰ non malom so porapan birda amoy ton ba iksena Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi helong ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklo jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parbi rong berot near Iron Bridge dipukar bianglong lasi lan sose kachini le thojje phan laswa number 600-121-3664 along humriknon Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099-579-88008 or 0789-6169-021.
Come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo piputhot birtalong wang thulo. Karbi Anglong suarlo farman kaike karjap abang phimati MP Barim Jianda rong pi asarpi turulota borua chitisir kep ajo arong chivoi tanglo. Karbi Anglong suarlo farman karjap abang phimati dipu rong sopia sorkarita Ronyaswar rong pi achormati MP Barim Dr. Jianda rong pi asarpi turulota borua chitisir kep ajo kreisira achitim apor malom mithang abohalong amek chisi halloween adim changtet cho endam juilo alang lia rong kachewa hut arta ningkan nerkep kep rappo amdulo men alang li kachewa achok dipu rong sopia me karatum ning monduk chipi Difu pen Jorhat an kedamji pura Difu railway station penchitini bhai cap ani Jan Shatabdi Express along kachithabdun Ananta Devnath arideng pen tangka pen chenglo akinang soda lok kanghuatum kanghuponde ta birta karniyo sa sahemalong birta nang pale Difu railway colony along gido Ananta Devnath Difu pen Jorhat an ke palejia phan Jan Shatabdi Express along chithabdun lo Difu pra Jorhat চকু ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যাব ওলাইছিলোঁ আৰু ডিপো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মোৰ পাৰ্চ ডকুমেণ্টছ গোটেই পকেটমাৰ কৰি লৈ যায় টকাটো কিমান আছে আপোনাৰ কিবা টকা ছাৰ 11,000 টকা আছিলে আৰু মোৰ ডকুমেণ্টছ 3টা আছিলে 3টা Sita train na lualong tangka kang huatum kilit pigachok alang lilong pen tangka sika suri crazy pan card voter ID lapen Ayushman Bharat card anta tangka pek along si dopusi kisung ki phobang pupen pachini voter ID card plus PAN card আৰু Ayushman card 3টা স্যার আপুনি যে এইটো ট্ৰেইন উঠা লগে হে পুগে এইটো টকাটো হেৰাইছে না অলপ ট্ৰেইন স্যার ট্ৰেইনত উঠিছোঁ ট্ৰেইনত ভিৰ আছিলে মই সিট মিলাই আছিলোঁ সেইটো সময়তে কোনোবাই মোৰ পকেট মাৰি মোৰ পাৰ্চ লৈ গ'ল আৰু মই উপায় নাপাই
মই ট্ৰেইনৰ পৰা নামি যাবলগীয়া হয় কাৰণ মোৰ গোটেই পাৰ্চ গায়ব হৈ গ'ল মইতো ইয়াৰ পৰা যদি যোৰহাট ডিপুৰ পৰা যদি যোৰহাট মই যাওঁ কাৰণ মোৰ আহিবৰ কাৰণে আকৌ ভাড়াৰ দৰকাৰ মোৰ খাবৰ কাৰণে পইচাৰ দৰকাৰ গতিকে মোৰ গোটেই গায়ব হৈ গৈছে মই ডিপুতে লগে লগে ছাৰ ট্ৰেইনৰ পৰা নামি যাওঁ আৰু আপুনি তাত RPF কাৰণে ইনফৰমেশ্যন কৰিছোঁ ছাৰ মই RPF কাৰণে ইনফৰমেশ্যন কৰিছোঁ তেওঁলোকে কি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে সন্ধিয়া মোক 6:30 বজাত যাব দিছে তেওঁলোকে লিখি দিব যে মোৰ ডকুমেণ্টছ এইটো হেৰাইছে গতিকে তেওঁলোকে এইটো পুলিচ ৰিপৰ্ট দিবৰ কাৰণে কৈছে যে আমি এইটো পুলিচ ৰিপৰ্ট কাৰণে সহায় কৰি দিম আপোনাৰ পইচাটোতো নাপায় কিন্তু ডকুমেণ্টছখিনি আমি সহায় কৰি দিম থেংক ইউ আছিলে ছাৰ মোৰ নামটো অনন্ত দেৱনাথ সেইটো টিকেটটো দেখাব পাৰিব এইটো ছাৰ টিকেট আৰু মোৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা আছে এইটো টিকেট লোৱা সময় আৰু ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি চেক কৰে এইটো ফৰ্মত মোৰ নাম আৰু ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে মোৰ ফুল এড্ৰেছ পাই যাব Karbi Prime Time Mangkela Pons Kang Ton Pueglo, Dumi Takmi, Kurang Tu.